habis Malhamatul Kubro, habis perang akhir zaman yang besar itu perang nuklir, akan terjadi kiamat internet itu, internet apokalips ya. Dan di saat itu kita perlu panduan, udah nggak ada internet. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala menghancurkan sehancur-hancurnya para pelaku pembantaian 6 syuhada pengawal kami dan yang memerintahkannya, serta para aktor intelektualnya juga yang merestuinya, dan semua yang terlibat dalam pembantaian sadis dan brutal tersebut secara langsung maupun tidak langsung. Allahumma dammirhum tadmira waqtulhum badada wala tughadir minhum ahada ya qawi ya matin ya muntaqim amin ya rabbal alamin. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Baju koko Habaib Putih present Al Godi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back, selamat datang lagi di channel Babe Aldo bersama gue Babe Aldo, YouTuber rakyat biasa yang tetap santuy, tetap sehat, dan jangan lupa ngopi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi janabi wa alihi. Salam revolusi akhlak, semangat revolusi akhlak. Semoga akhlak kita jadi lebih baik hari ini dibanding kemarin. Panjang umur, perjuangan, merdeka, Allahu Akbar. Salam sejahtera bagi seluruh rakyat Indonesia dimanapun kalian berada. Semoga kalian semuanya dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Dan mudah-mudahan kalau ada yang sakit dari kalian itu menjadi sakit penghapus dosa, penambah pahala, sakit yang insya Allah segera disehatkan oleh Allah SWT dalam sehat yang manfaat. Amin ya rabbal alamin. Oke guys, jangan lupa cek deskripsi video, di situ ada link untuk merchandise Babe Aldo Shop. Oke, sekarang kita masuk ke konten ya guys. Kembali tentang akhir zaman ini ya, khobar-khobar akhir zaman. NASA kemarin udah ngomong tentang internet apokalips atau kiamat internet. Pak Komjen Pol Dharma Pongrokun juga ngomong. Dan ini dari Hidayah Channel, kembali dari Hidayah Channel ya, Masya Allah Hidayah Channel, mudah-mudahan istiqomah. Penjelasan dari Syekh Imran Hussein tentang kiamat internet. Dan ini perlu kita simak persiapan apa aja yang perlu kita siapkan untuk menyambut kiamat internet ini. Oke, langsung aja kita simak dari Hidayah Channel, Syekh Imran Hussein. Mata'anallah bituli hayati, mudah-mudahan beliau umur panjang sehat afiat. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nusalli ala rasulihil karim. We greet you with Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. In this video, we look at the internet in a post-nuclear war world. It should not be difficult for our viewing audience to understand that those who trigger off a nuclear war, nuclear weapons war, and who are the ones who want to win the war and who are going to benefit primarily from it, would be careful, would ensure that they knock out the internet. Ya, kemarin kita udah ngomong tentang persiapan Malhamatul Kubro ya. Dan buat orang-orang yang udah kenal Syekh Imran Hussein udah luar biasa, memang beliau termasuk salah satu ulama eskatologi akhir zaman. Ya, jadi setelah nuclear war ini mereka akan mematikan internet kata beliau. Around the world, maybe half an hour before the commencement of that war, or maybe a few minutes before. How they do this? I am not a specialist in that technology. I'm not a specialist. So ini luar biasa Syekh Imran Hussein. Beliau tahu beliau nggak ahli dalam teknologi, tapi beliau mengakui itu. Bagaimana cara matiin internetnya? NASA udah ngasih bocoran kan? NASA udah bilang bahwasannya akan ada badai matahari katanya, kata mereka. Tapi itu kan bisa memicu matinya internet.
Bagaimana caranya mereka, wallahu alam. Tapi mereka ada kemungkinan untuk itu. Dan menurut Syekh Imran Hussein itu pasti akan dilakukan. Dan kalau itu sudah dilakukan, kebayang nggak lu? Gimana kita? There will be viewers who have much more knowledge of this than I do. But would it be possible for the entire internet to be shut down? Is it possible? Yes, I believe it is possible, but you can confirm it for me, those who are listening to this video. And so I got an email from one of my students. Ya, jadi apakah itu mungkin? Ya, sangat mungkin lah. Sangat mungkin. Ya, tadi udah gue bilang kan, NASA udah ngomong. Dan di Indonesia ada Komjen Pol Dharma Pongrekun udah sering ngomong itu internet akan dimatikan. And he advised me, he says, listen, you have to prepare for that. The nuclear war can take place at any time. And you have to prepare for that. Ya, perang nuklir kapan aja bisa terjadi dan kita harus prepare. Kemarin udah disampaikan ya persiapannya kalau tiba-tiba terjadi perang nuklir. Dan itu perlu, andai kata kita nggak ngalamin perang nuklir itu, kita perlu prepare. Kenapa? Anak-anak kita gimana? Turunan kita gimana? Kita ini kebanyakan di zona nyaman sih. Ya Allah, oke lanjut deh ya. One of the best things, one of the best decisions I ever took in my life, apart from going to study with Maulana Fadlur Rahman Ansari, rahimahullah, was I would spend years to write a book. I prefer to be outside and to enjoy the sunshine and the breeze and listen to the birds and go by the seaside as others are doing. And I stay at home and I sit down and I write and I write and I write, sometimes with tears in my eyes. MasyaAllah. Devoted to this so that this can be done while depriving myself of that enjoyment. And then having written the book, I will put it immediately on the internet for free download. Even though I earn my modest livelihood from the sale of my book still, and I've done this for every single book I have written. Alhamdulillah, today I'm grateful. I'm grateful to Allah who guided me to take this decision. Ya, beliau menulis banyak buku. Ya, itu tadi beliau cerita, beliau nulisnya kadang sampai nangis, mengabdikan dirinya untuk ilmu ini. Untuk menyebarkan tentang apa yang beliau tahu tentang akhir zaman ini. So now then, what he has said to me in this email is you have to take steps to protect all of this information, all of this guidance that you have delivered all through your life. And of course, the ripest part is in your old age. And so he says, advise your students around the world to use something called a USB flash drive. And you store all the books, store all the lectures on the USB flash drive. The books, of course, should not be difficult to store. But he further advises that when you store the lectures, there's no need to store them as videos. What is more important is the audio. And if you're storing only the audio, it makes it so much easier than storing the videos. Oh, jadi kalau pas internet mati, lu perlu informasi dari beliau, ilmu, persiapan itu mulai sekarang udah kumpulin deh video pakai flash drive itu ya, USB flash drive, hard disk boleh, USB boleh, karena nanti kalau internet mati lu nggak dapat informasi lagi dari beliau, dari ulama-ulama eskatologi akhir zaman. Jadi kita perlu persiapan itu, siapin mulai sekarang. As well, it will greatly reduce the size of the drive. This is what he said to me. And the sound is what is more important. Let me read it. The plus side is the sound. The sound, for sound only, is that you simply need a battery operated, what is that? MP3 player. I don't know what's that. Jadi kalau kalian nge-save suaranya aja, cuman kalau untuk orang Indonesia ya,
agak susah karena beliau ini dengan berbahasa Inggris, dan ini untung Hidayah Channel mau menerjemahkan ini. Luar biasa nih. Jazakumullah khairan jaza Hidayah Channel, mudah-mudahan jadi jariah buat kalian. An MP3 player and a battery operated MP3 player. Whereas with the video, you require a device with a screen as well. And so I'm recording this video for you because we know what's coming ahead. Nah, beliau merekam semua ilmu yang beliau sampaikan ini karena beliau tahu tentang apa yang akan terjadi ke depan. Karena beliau belajar hadis, beliau belajar Al-Quran, dan itu ada ilmunya. Eskatologi akhir zaman itu ada ilmunya. Ulama-ulama sekarang banyak yang lupa kali ya. Itu kalau dari kalangan Habib ada Habib Abu Bakar Al-Adini Al-Masyhur dengan fikih tahawulatnya. Luar biasa. Jadi ini beliau tahu. Makanya direkam, dikasih ke kita. Dikasih ke umat Islam. Luar biasa ini. Alhamdulillah, mudah-mudahan Syekh Imran Hussein umur panjang sehat afiat, amin. And maybe you can accept this advice from this brother who sent me the email and get what is it called, a flash drive, USB flash drive, and store all the books. There is no copyright on storing my books. Nah, itu bukunya beliau tuh nggak pakai hak cipta. Kalian tonton ini tentang ilmu-ilmunya. When you want to use my book for your business as commercial, that's wrong. You have to get my permission for that. But you don't need my permission to store them or even to make a what you call a hard copy, a printout and so on. You don't need my permission for that. I pray that you will accept this advice. We already have all my books and my videos already stored. We have it, but you don't have it. And we may not be able to communicate these to you in a post-nuclear war world. So whoever has it will then be able to listen at that time. It will not be lost. And may Allah grant that we may have in our hearts that faith. Amin. That we will not be afraid to die. Thank you. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi guys, beliau buat kalian ya yang tahu Syekh Imran Hussein, kalian Hidayah Channel, kalian cari Hidayah Channel ya. Ilmu-ilmu tentang beliau dan ulama-ulama, kita berharap ulama-ulama semuanya yang ada masih hidup sekarang mengingatkan umat tentang bahaya nih ya. Habis Malhamatul Kubra, habis perang akhir zaman yang besar itu, perang nuklir, akan terjadi kiamat internet itu, internet apokalips ya. Dan di saat itu kita perlu panduan, udah nggak ada internet. Kalian simpan itu buku-buku dari Syekh Imran Hussein atau buku-buku yang ilmu yang bisa menjadi pegangan kita di saat masa kekacauan itu. Dan andai kata kita belum nih, zaman kita belum, tapi anak-anak kita, nah ini yang perlu kita perhatikan. Prepare ini yang paling utama adalah mempersiapkan diri kita dan keluarga kita serta anak-anak kita. Yang paling utama persiapannya adalah jangan pernah takut mati, karena mati adalah saat yang paling indah bagi seorang hamba yang beriman, karena kematian itu adalah awal perjumpaan dengan Tuhan. Gua Babe Aldo pamit dulu, minta maaf kalau ada salah, mudah-mudahan ini bisa jadi manfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan jaza Hidayah Channel, dan mudah-mudahan Syekh Imran Hussein umur panjang sehat afiat dan kita masih bisa dapat banyak. Kalian langsung cek itu Hidayah Channel, kalian download itu videonya. Jadi bisa pegangan kalian di akhir zaman, guys. Bismillahirrahmanirrahim, guys. Sekarang ada Babe Rolen. Babe roti molen. Roti ini dibuat yang pasti rasanya enak ya, ada 3 rasa. Nih, ada pisang keju, ada tape keju, ada pisang coklat. Ini dibuat tanpa bahan pengawet dan melayani pesanan-pesanan kalian yang seputaran Jabodetabek, bisa buat nemenin ngopi, buat acara-acara boleh. Dan ini karena gue paling suka pisang keju, ini gue dulu yang nyoba nih. Nih dia tuh kayak crunchy gitu depannya itu. No. Tahu kerannya di depannya, terus dalamnya empuk. Ya Allah.
Udah nggak usah lama-lama, lu kalau kepingin langsung pesen aja, itu ada nomor WA-nya, nanti gua kalau cantumin, ada juga IG-nya, langsung pesen, murah segini, cuman nanti dia tanya itu 35.000 kalau nggak salah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guys, alhamdulillah gue lagi di Jember dan gue dapat produsen Golden Pro MHA Vito. Ini guys, bahan-bahannya itu di dalamnya ada jintan hitam, ada broto wali, ada sambiloto, ada jahe, pegagan, ada madu hitam, ada propolis dan probiotik. Dan ini alhamdulillah gue udah berapa hari ya? 4 hari gue nyoba ini. Ini langsung aja guys, dia madunya madu hitam ya. Ya, bukan madu bini, bukan madu hitam. Ini untuk obat dan untuk imunitas tubuh. Alhamdulillah kemarin gua badan-badan nggak enak, gua pakai sehari 3 kali nih produk. Cuman ditetesin di bawah lidah kayak begini. Jangan lupa bismillah, tapi bismillah sama sholawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad dan sayyidina Muhammad. Dah, begitu aja. Sehari 3 kali. Kalian langsung hubungi nomor yang tertera di bawah ini. Ini insya Allah bisa membuat badan kita tahan terhadap segala macam infeksi dari luar untuk imunitas tubuh. Dah gitu aja, langsung pesan ya. Ini nomornya.